Zdravo ljudi i dobrodošli u moj novi video. Danas bih svim katolicima koji slave katolički Uskrs hteo da čestitam Uskrs. Juče inače bio Uskrs, katolički Uskrs, ali dobro, danas je uskršnji ponedeljak. Ja slavim i pravoslavni Uskrs, pa ću s njim čestitat ću vam i pravoslavni Uskrs. Znači, ja ne mogu da napravim baš ono uskršnji video. Evo, sigurno vas zanima zašto. Znači, ima Lego uskršnja jaja, ali ja to nemam. Onda ima Lego zečevi, ni nemam Lego zečeve. I još postoje Lego kokoške, a ni to nemam. Znači ja to zašto ne mogu napraviti uskršnji video, ali mogu jedino ovako da vam čestitam Uskrs. Možda jednom budem kupio stvari za Uskrs. Još jednom svim katolicima koji slave katolički Uskrs, srećan Uskrs. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. A do tada zdravo i doviđenja.